Yesu nashimwe abakunzi b'urukundo gatatu TV. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Ndaramukije abantu bose bumviriza ubutumwa ndabashikirije, nukuri Uwiteka Imana bageneza. Ndashuhuje abantu bumviriza ubutumwa muri Facebook. Uwiteka Imana nabagire neza. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Uyu munsi ndabazaniye ubutumwa bwitwa ngo tegura ejo hawe. Amen. Tegura ejo hawe nibwo butumwa ndakuzaniye mwene data. Uwiteka Imana nakurungikira umwuka wera kugira ngo yagure iryo jambo muri wewe. Yagure iryo jambo muri wewe kugira ngo umenye icyo rishaka kukubwira. Amen. Bino bihe tugezemwo ni bihe bya nyuma kandi namwe murabizi. Umuntu nawe atabibona nagenda senge Imana imuhishurire. Nukuri bino bihe tugezemwo ni bihe bigoye. Kandi bino bihe tugezemwo byerekana ko Yesu Kristo aje. Amen. Rero bishatse kuvuga ko buri muntu akwiye kwisuzuma ukuntu ariko aragendana n'Imana mw'iki gihe. Kandi reka ndabibutse Umwami Yesu agiye gusarura. Imirima ireze, Umwami Yesu agiye gusarura. Rero nimwitegure. Umwami Yesu nta numwe yanga, ahubwo yanga icyaha. Umwami Yesu ntago yigira yanga abana b'abantu, yanga icyaha. Ariko witandukanije n'ibibi nta kibazo. Amen. Twame dukenyeye kandi amatara yacu yame yaka. Twame twiyeza kuko tutazi umunsi cyane isaha. Kandi mwibuke ko Umwami Yesu azaza nk'umujura. Reka ndababwire, iyaba nyen'inzu yarazi igihe umujura yinjirira, aba yicaye yiteguriye uwo mujura. Ariko noneho nyir'inzu ntamenya igihe umujura yinjirira. Yesu Kristo azaza nk'umujura. Niyo mpamvu buri muntu akwiye kwicara amwiteguriye. Kubera ko arashobora kuza iyo ngiyo ari ku murango, hano iwacu ari mu ijoro, cyangwa se hano iwacu ari ku murango, iyi wanyu ari mu ijoro. Umwami Yesu azaza umwanya wari wo wose. Yavuze ko yagiye kudutegurira ahacu, kandi iyo azaba natwe niho tuzaba. Amen. Umwami Yesu yagiye kudutegurira. Kandi ikindi mwibuke ko yavuze ko hari amazu menshi, ngo iyaba atariyo aba abitubwiye. Amen. Reka ndakwibutse mwene data, ndakuzaniye ubutumwa bwitwa ngo
tegura ejo hawe. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndi imbere yawe nyakubahwa, ndi imbere yawe, ndakwinginze Uwiteka ungire neza, ubane nanjye. Mana, ndakweretse abantu bari bwumve buno butumwa. Mana, ubagire neza. Mwami Yesu, ubahe umwuka wera kugira ngo Mwami abasobanurire byinshi. Mwami Yesu, ndirukanye imyuka yose mibi iri hano hantu mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, undungikire umwuka wera kugira ngo nasame nawe avuge. Data, ndagusabye ijuru kugira ngo rizere nkikuze, abamarayika bawe baze bankikuze bandindire hano hantu. Urakoze Mwami. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, buno butumwa buze bugende bushikire banyenebwo. Umwuka wera azaherekeze buno butumwa bwawe. Urakoze Mwami w'abami. Sabye nizeye kuvyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi turasoma mu gitabo cyanditswe na Matayo igice 3. Turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku wa 2. Amen. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya. Subiremwo. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya. Ku murongo wa 2. Ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Subiremwo ku murongo wa 2. Ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Nimwibuke ikigisho cy'umunsi, tegura ejo hawe. Amen. Uyu ni Yohani umubatizi yasemerera mu bugararwa, yabwira abantu bose, yabwira boroshe, yabwira bahambaye. Amen. Yabwira abakene, yabwira n'abatunzi. Amen. Kandi nta n'ubwoba yari afite. Yarababwiye ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yarasemereye cyane. Arasemera atabwoba atanisoni. Ntabwo yarebye igihagararo cy'umuntu, ntabwo yarebye ubunini bw'umuntu, nta nubwo yarebye ubugufiya bw'umuntu, ariko yakoze akazi yari yahawe. Ati, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Ubwami bwo mu ijuru buregereje. Umwami Yesu araje. Mwene data, urashobora kuba utabibona, ariko niko biri. Rero icyo nakubwira, nuhindukirire Kristo. Nimba utaramwakira, numwakire, kuko igihe kiraje. Ntuze wongere kumva ijambo rikubwira ati ni wihane. Rino jambo ku murongo wa 2 ni wowe riko irabwira. Amen. Ni wihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubwami bwo mu ijuru buregereje. Nimutegure ejo hanyu. Amen. Kandi gutegura ejo hanyu mukwiye kuhategura mukiri mwisi, mukiri bazima.
ntabwo uzategura ejo hawe wamaze gupfa. Reka ndakubwire, nyuma y'urupfu nta kwihana kuriho. Yesu Kristo niyaza nta kwihana bizabiriho. Ijambo ry'Imana rizaba ryakuweho kubera ko nyine ijambo azaba yaje. Nyine ijambo azaba yaje. Umuntu wese akwiye kwireba ukuntu ari karagendana n'Imana muri iki gihe. Abasambanyi baguma basambana. Mwene data, ntube uri impumyi kandi ufite amaso. Ubwo ntiwaba uri impumyi kandi ukanura. Oya, noneho ntukabe impumyi. Numenye kino gihe tugezemo icyo ari cyo. Turi mu gihe cya nyuma. Nimureke ubujura bwanyu, mwihane mwakire umwami Yesu. Nimureke ubusinzi, mwakire umwami Yesu. Nimwihane, mutegure ejo hanyu. Kubera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Yohana Umubatizi yari mwarasemera mu bugaragwa, ariko arabwira abantu, ababwira ko bihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Mukobwa uri muranyumviriza, urashobora kuba uri kuraburudika n'umuboyfriend wawe, nyamara igihe kiraje cyaka nk'itanure. Kandi icyo gihe kije cyaka nk'itanure kizaturira abanyabyaha, kije kurimbura abanyabyaha. Wewe urashobora kuvuga ko urimo uranezerwa, nyamara uri murigira nabi. Umwami Yesu ashaka ko mwihana kugira ngo ntimuze murimbuke. Wa musore we, urimo mbese uraburudika mu bakobwa, ubakorakora ku mabere, ubafyondafyonda amabuno, ubakurura iminwa. Ariko reka ndakubwire, ibyo byose ubikora uzi ko ari iby'igihe gito. Ibyo byose ubikora uzi ko ari iby'igihe gito. Nutihana ngo uve mu ibyo uri murakora bibi, uzarimbuka. Nutinye kurimbuka, ureke gukorakora amabere y'abakobwa, ureke gukandakanda amabuno y'abakobwa, ureke gukurura iminwa y'abakobwa, maze mwihane mwakire umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu. Kubera ko ikuzimu ntago ari heza, ikuzimu ni habi. Amena. Benshi muri ko muragendera mu byaha kandi muri mu rushengero. Mumaze imyaka myinshi mu rushengero ariko muracagendera mu busambanyi. Mumaze imyaka myinshi mu rushengero ariko muracagenda mu bapfumu. Mumaze imyaka myinshi mu rushengero ariko muracara abajura. Noneho reka ndakubwire, ijambo ry'Imana rirakujeho. Ni wihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Amen. Ni wihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Reka ndakubwire, urumva indirimbo z'Imana ariko ukazumva nk'umuziki. Ntabwo utegera ariya magambo aba ari mwaravugwa mu ndirimbo, ahubwo wumva umengo n'umuziki. Iyo uri kurasoma ijambo ry'Imana, urisoma nk'igitabo gisanzwe, nta gusobanukirwa. Kubera iki? Waramaze kuja kure y'Uwiteka, waramaze kuja kure y'Uwiteka. Reka ndakubwire, iyo ugiye kure y'Uwiteka, Imana nayo iba kure yawe. Ariko iyo wegereye Kristo nawe arakwegera. Nimwihane, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje.
reka ndabibutse, umwami Yesu azaza nk'umujura. Nimwibuke muri Sodomu na Gomora, abantu baraburudika basambana, bakaburudika banywa inzoga, bakaburudika bambaye ubusa, nako bambara ubusa. Baranywa bararya, abandi bakagenda mu tubyiniro, abandi bakaja mu mahoteli, abandi bagakora ibintu mbese bakicana. Ariko noneho umuriro waje gitumbuka, umuriro waje gitumbuka urabaturira. Mwene data, uzi iminsi umaze, cyangwa se mvuge uzi imyaka umaze, ariko imyaka usigaje ntayuzi. Imyaka usigaje ntayuzi. Urashobora kuvuga ati ngiye nzakwihana ejo. Ejo ntuhagere, ejo ntuhashike. Mwene data, ndikunda kuburira, nutegure ejo hawe. Tegura ejo hawe, ubugingo bwawe uburokore, kubera ko nutaburokora mwene data, uzagorerwa hariya ikuzimu, uzagorerwa hariya mu muriro. Buriya bamwe bavuga ngo umuriro ntuhari cyangwa se ntuzabaho. Umuriro uriho, n'ijuru ririho. Nimuhunge mudapfa, nimuhunge mudapfa, kubera ko nimutahunga muzapfa, nimutahunga muzapfa, nimuhunge mudapfa. Umwami Yesu arimo arasemerera anyuze mu bakozi biwe, arimo arasemerera anyuze mu bahanuzi. Noneho ntabwo uzabona Yesu Kristo aje atambuka mu muhanda afite Bibiliya. Nyabuneka nuhunga udapfa. Urumva ijambo ry'Imana rikubwira ko ukwiye kuva mu byaha ukabifata minenegwe, nyamara nyirije kukuburira kuko ntuzi amasaha usigaje, ntuzi umwanya usigaje. Nimwitegure, urupfu rurashobora gutanga Kristo kuza. Urupfu rukakwikorera, rukakujyana. Nimwihane mutunganye ubugingo bwanyu, ntimuze murimbuke. Kurimbuka ntabwo ari byiza, nta nubwo binabereye. Benshi mwadamaraye, muri ko mugenda mwambaye ubusa, murerekana amabuno, murerekana amabere. Abandi namwe mukambara amajipo afashe, amapataro, ibiki byose mugakubitamo, amarangi mukarunda mu mitwe, mukisukisha, mukagira ibintu byose. Nyamara ibi byose mukora n'iby'igihe gito. Ejo ntuzurire, ejo ntuzurire mwene data, ejo ntuzurire. Uri kurabwiga ukiri muzima kugira ngo utunganye ibidatunganije. Nyamara uzarira ngo iyo namenya nkihana. Ariko noneho mu gihe ukiri mu isi ufite amahirwe yo kwihana. Ni wihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ni mwihane kuko umwami Yesu aragarutse. Ni mwihane, umwami Yesu ashaka ko muva mu byaha. We uri mwuraburudika mu kabyiniro, ugagenda ukayora indaya, mukagenda mu kabyiniro. Reka ndababwire, mugenda mu mahoteli ngo mugiye kuburudika. Ndakubwije ukuri, ibyo byose ni iby'igihe gito kandi nibikurimbura. Biriko birakwicira ubugingo. Nuhunga udapfa, hunga udapfa uve mu byaha. Hunga udapfa kuko umwami Yesu aragukeneye.
umwami Yesu arashaka ko muva mu ibyo bintu bibi muri ko murakora. Amen. Ejo hawe ukwiye kuhategura ukiri muzima. Mvuze ejo hawe ntabwo ndiko ndavuga ngo uzagura amamodoka, ntabwo ndiko ndavuga ngo uzagura amazu, ntabwo ndiko ndavuga ngo uzagira ibi n'ibi. Oya, ejo hawe n'ubuzima bwo mu bwami bwo mu ijuru, kubera ko mwibuke ko hano mu isi si wacu, hano mu isi turabashitsi, twese turi ko turahita tugenda. Ese ni wava mu mubiri uzaja hehe? Ino si ni wayivamwo uzaja hehe? Mbese kudashaka guhindukira Kristo arimwo arakubembereza mw'iki gihe ukiri muzima. Kristo arimwo arashaka ko uva mu busambanyi urimwo, uva mu bujuru, uva mu bubeshi, uva mu buryarya, mbese ukakira umwami Yesu muri wewe, ukemera ukamwakira wese, ntumwakira igice. Kuko benshi muvuga ko muri abakristo ariko mukaguma mukora ibyaha. Bene data, nimuhindukire Kristo, ntimuze mushe. Ubutumwa burakujeho wewe uri muranyumviriza. Ni wihane kuko ubwami bw'Imana buregereje, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Reka ndabibutse ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 12. Ndabibutse niba mwararyibagiwe. Atehe ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ese iryo jambo ntiri gutera ubwoba? Iryo jambo ntabwo rigutera ubwoba mwene data? Yesu Kristo niyaza guhemba azabaje no guhana. Ntabwo azaza guhemba gusa, ahubwo azaza azanywe guhemba no guhana. Nimuhunge mudapfa, nimuve mu byaha, nimuhindukire Kristo, kuko umwami Yesu aje guhemba no guhana. Ese mwene data, uzaburiye kiriya gihe Yesu Kristo niyaza guhemba no guhana? Uzaba umeze gute? Ko ubutumwa bwiza buza hakubwumviriza, mbese ukawufata nk'umengo nibisanzwe. Mwabakobwa mwe, mwabasore mwe, muri ko muraja kureba amavideo ateye isoni y'abambaye ubusa, abariko baryamana, kandi mwitwa ko muri abakristo. Mbe buriya murazi ko amaso yanyu adakwiye kureba ibyo bintu biteye isoni? Ariko mwebwe mbese mureba ibiteye isoni. Umunwa wanyu muvuga amagambo ateye isoni, kandi mumenye ko ntago mwari mukwiye kuvuga amagambo ateye isoni, ariko murayavuga. Kandi uri umukristo. Bene data, nimukizwe neza, nimukizwe neza. Umwami Yesu arimwo arashaka ko mwihana. Mukobwa, bariko baragukurura umunwa, barimwo baragukurura amabere, barimwo barakonka amabere ukiri wanyu. Reka ndababwire, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Umwami Yesu nabagirire neza. Ndangirije ahangaha. Ku muntu wese ashaka kwihana, anyandikire message. Inumero zanjye ziraba ziraho ngaho. Reka ndababwire, ntimwibikeho ibyaha, kubera ko ibyo byaha bizagenda muri mwebwe, bibakurogoshore
mbese ni Mungu, ni Mungu muri mwebwe mu mwuka. Ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Ntimwibikeho shetani yaje mbese yaje kwica no kurimbura. Nta cyiza cya shetani. Ni mu mwiyambure, mu mwakire Yesu Kristo. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndakwinginze Uwiteka ugende mu mitima y'abantu, data twese, ugende uhindure data abantu bawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze Mwami, Umwuka wawe wera herekeze ino jambo. Dore ngewe ndabibye Uwiteka, ubumeza niwe uvomera ni wewe. Urakoze Mwami w'abami, sabye nizeye kuvyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana